Yes, twongeye kubasuhuza abakunzi bacu, turabashimiye mwebwe mukomeje kudukurikira hirya no hino. Hano n'ubundi ni kuri Isiko TV show, dusanzwe tubagezaho amakuru umunsi ku munsi. Uyu munsi ni umunsi w'akababaro, ni umunsi tubonye umwijima mu bwoko bwacu bw'Abanyamulenge, ubwo mu by'ukuri bibabaje cyane kandi biteye agahinda. Koloneli wacu bita Gisore, ni mwene Kimbwambwa ni Abasegege, ni ukuvuga ngo hamwe n'umugore wiwe bakoze impanuka y'indege ya kajugujugu. Mu by'ukuri birababaje cyane kandi biteye agahinda. Ni ukuvuga ngo yaravuye n'undi yaragiye Kisangani, aho yari yahamagajwe na General Masunzu, yari kuri briefing n'ubundi bagiye kubonana. Yaravuye n'ubundi imodokari yaje n'imodoka imugeza aho bita Rubutu niho yarategereje indege n'ubundi imujana Kisangani. Kubera ko n'ubundi mugore wiwe yari yagiye kumusura n'ubundi biba ngombwa ko n'undi ahamagagwa bakiri kumwe n'umugore, biba ngombwa ko n'undi bagomba kujana. Hano murabona ko umugore wiwe yamuheza abasirikare amafaranga abasezera bagiye kuja muri kajugujugu cyangwa mu ndege, aho n'ubundi yaragiye kurira iyi kajugujugu igiye kumujana Kisangani, agiye kubonana na General Masunzu ndetse n'abandi bayobozi ba gisirikare. Ubwo bagiye kubonana, uyu ni madama wiwe n'ubundi bari bajanye mu ndege. Mu by'ukuri byasaga nkaho ari ibintu mbese byari bimeze neza, ubwo yasigaye abasirikare amafaranga ndetse bari bishimye cyane, akajanamo n'ubundi n'abasirikare biwe bakeya. Abari bamuherekeje abandi basigaye, ariko hagiyeho umusirikare, niba bivuga ko ari abasirikare babiri bajanye nawe, abandi barasigara. Mu by'ukuri ni inkuru ibabaje cyane ku bwoko bw'Abanyamulenge, ndetse tunaha pole umuryango w'Abasegege ndetse n'umuryango w'umugore wiwe aho avuka. Mu by'ukuri ni ibintu bibabaje cyane. Reka tubabwire ubwo nuko byari bimeze ubwo umugabo n'ubundi yaragiye kubonana n'Amasunzu. Dutanze pole ku muryango wacu twese Abanyamulenge n'abaturanyi bose muri Zura no muri Kivu. Ko byagenze, njye nakurikiranye amakuru yose. Koloneli Gisore yavuye Bunia n'imodoka na konvoyi na mayisikoti bagere Rubutu ni ahantu nimba atari amasaha atandatu ku modoka no ku maguru, sinzi, ni karibu cyane. na twagenze iminsi 2 uva Kisangani, ahasanga indege imutegereje. Sinzi briefing bari bamuhamagariye. Umukuru wa Kisangani Masunzu niwe mukuru uyoboye ziriya nani zose, yari yahamagawe. Ahurira n'umugore yari yaje kumusura, ati ngwino gatugende twitaba impamagazi. Babashira mu ndege, ariko ntiburanye n'amayisikoti bajanwa n'abandi bari batwaye indege. Ivyageze iriya bari bavuga ngo impanuka, igiti kajugujugu se bitaza yitura ku kibuga ko ariho yogengera igiti mu kirere, haba igiti. Namwe muvyibazeho, namwe mubitekerezeho. Ayo makuru nuko vyagenze. Pole cyane kuri famiye ya Koloneli Gisore, pole cyane kuri famiye ya madamu wiwe. Amakuru nuko bimeze, njyewe niko nayakurikiranye, kandi abayambwiye bambwije ukuri kose kandi kuva kare. Ngaye nguko uko bimeze. Amakuru avuga ko uyu n'ubundi Gisore, Koloneli Gisore, ari mwene se wabo na Masunzu, bivuge ko ari murumuna wiwe ndetse bavukana. N'ubundi ndega moto haiko avera ngaba trankate mtu mmoja amkuta akufa hapa ku trankate hapa, njoo amvyo mwana inalungula kukuli inalungula kukuli avyo nanguka helikoptere nanguka hapa trankate kati ya poli. Tuamona mtu mmoja hapa njoo anakufa
mtu mmoja wengine biko kule ndani baisha lungula, wengine batu baisha lungula deja watu deja maiti mwanje tuwaona hapa pembeni, watu wengine deja biko kule. Yes, nuko bimeze, nuko byari byifashe. Ni inkuru ibabaje kandi dutanga pole mu bwoko bwa Nyamurenge. Cyateye impanuka ntikiramenyekana. Mu by'ukuri abenshi bakwibaza byinshi, ariko nuko byagenze. Ni ukuvuga ngo yaravuye aho bita Punya, ni ukuvuga ngo yari kumwe na madame wiwe, Colonel Kigofero cyangwa Gisore. Mu by'ukuri bari bavuye hano Punya, bageze Rubutu niho indege yari bategereje, bagiye kuja Kisangani kubonana na Masunzu, nibwo iyi ndege cyangwa kajugujugu yakoze impanuka. Mu by'ukuri baza nundi kuhasiga ubuzima, baza nundi kuhasiga cyangwa kuhapfira iwe n'umugore wiwe. Mu by'ukuri ni ibintu bibabaje cyane, ibintu biteye agahinda, ndetse dutanga pole ku bana n'umuryango, abari hafi y'umuryango we babe hafi bahumurize, ndetse abana babegere, kubera ko n'ubundi ari ibintu n'ubundi byagwiriye cyangwa ari byatunguranye, kubera ko bibabaje cyane. Reka tuyasoze amakuru yacu y'uyu munsi. Nanga twari dufite andi makuru, twari dufite nuko abasirikare bari bari ku Kirungo za ruguru, bamanutse baza Uvira, bumvishije ko ingabo za Sarangwe cyangwa intare za Sarambwe n'amadubu bafite bazengurutse muri biriya bice, bahise bavuga ko bagomba kumanuka bakaja Uvira, ngo badafatwa mpiri cyangwa badafatwa matekwa. Ntidushaka gupfa, reka twimanukiye tuzahungire za Karemi ndetse ni Bujumbura. N'aya makuru y'umugoroba twari dufite, ariko dutange pole. Mu by'ukuri ni ibintu bibabaje cyane kandi biteye agahinda, kubona umukoloneli arangiza hamwe n'umudamu wiwe. Mu by'ukuri birababaje cyane, reka tubashimire. Mu by'ukuri tubahe na pole cyane. Imana ibagire neza, Imana ibakomeze muri uyu mugoroba. Murakoze, mugire ibihe byiza.